Kblay Pibaro Shagathub Khuborjylla ka donbosco Media Network. Kimat bakong san mataga sini kilong. Thep kerteng u James kumukurtong MP Raja Sabha Sindran ki he MDA. Ra champion ka Meghalaya Hakajinga Corp National Muay Thai na Uttarakhand. Yo computer lightweight league Shillong hathem ribhoy ban penjanai ki jingtrekam. But Rakhi Lingko Sinem Baar Kasenkan Thay Catholic Mauyong Parish. But Mintangin Pa Shigi Khubor Bakampanya. Ukartong ka National People's Party NPP Balamonlang de Giseng Sindrop Haga Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA James K. Sangma Hagas Nginingkong Ulathep Kerteng Hakmat Returning Officer Malthus S. Sangma Secretary ka Meghalaya Legislative Assembly. Hakini ka jing thap kerteng, lesenran lang ya ukertong da National President ke NPP, Conrad ke Sangma, ubadeiru umintri rangba bat upara jong ki MLA bat ki menteri ka Sorkar MDA. Habakren hadin badap thap kerteng, u James Ulai Kublay yu menteri rangba, ikisembut menteri rangba bat preston tensong bat ba snyaw bahalang dahar, ki menteri Sorkar bat barok ki MLA, ki bekersyan yu kum ukertong na kebenta gani ki election Raja Sabha. To the people of Meghalaya and also especially to our Honorable Chief Minister, Dr. Conrad Sangma, all the Deputy Chief Ministers, both of them, Ba Preston and Ba Snyoba, all our Honorable Ministers, our MLAs, and also our alliance partners from the UDP, the HSPDP, the BJP and the Independents for having supported my candidature to the Council of States Rajya Sabha. And today I've just finished filing the nominations, and I look forward to being elected, and hopefully after the election process is over and I'm elected, the responsibilities of the Member of Parliament Rajya Sabha, if it were to fall on my shoulders, I will look at how many of the issues, both which have been pending for a long time, and also issues which we as a state must collectively look at navigating in the future. These are the issues that I intend to be very vocal about in the upper house in Rajya Sabha, so that the voice of Meghalaya can be heard in the Parliament in Rajya Sabha. First of all, I would like to congratulate Mr. James Sangma for filing his nomination, and would like to thank all the partners of the MDA for having unanimously and with the consensus supported the candidature of Mr. James Sangma. And today most of the partners, their representatives were present in the nomination filing. Number two, regarding the other candidates, we are not very sure. We will just have to wait for the next few hours, and the picture will be clear. So whatever the case may be, we are confident that even if there is a candidature, that the MDA has the necessary strength to ensure that our candidate wins in this. Kinoilam ka Muay Thai Association of Meghalaya hakanyaw tarik Jylliew kila petiang buram yikirang bat kithayele akai kibla shiminta hakalumpung 7th Umay National Youth Muay Thai Championship kabla long Jylla Uttarakhand naduk kashitarik haduk kasantarik Jylliew. Kini ginoyle akai na Meghalaya kila Khurbon tili kitak maksiar rupa bat renong bat kila ra ikanam champion na kini kalumpung. Kini ka jing petiang buram ha kini ka sngi ka long bani kemen lang but I mean see mi kini ki Samla ki belawan ra ka nam ladu ya ka Jylla barok kawe. Ya kini ka jing petiang buram la pelong ha Indo Stadium Sidon Ripoy District hapo ka jing elam jong u president ka association ba Angeles Sun harungkat ka jing don lang ki dekot ka association ki kemi ki pa bat ki bahayi ngasem jong kinoyle kai. Ban shupin kan mau ka Meghalaya kalapha hadu nru pukundai ngut kinong yakura ban mi khmat halai kan hon ki bathop
ha ke jing kop kata ke combat wai kru bat mai muai. Kini lakai ke Jylla ke lepen i ke jing tebet bat khur hadu shispa nyau teli kita kema ki bakan thup isau pau teli kita kema ksiar sau pusau teli kita kema rupa bat arpun lai teli kita kema renong. Lingba kini ke jing yok khur bun teli kita kema ke kenhun jong ke Meghalaya kala ra sendon ni ke nam ladu kum ke champion ha ke ke national championship na pedeng arpu kendai teli ke Jylla ke belawan banishimenta. Lepen Khuborjylla eka Samla Alfonsa Zinia Riang na Meghalaya kabaditang maka kabalayok ban khur takmarnong haba kami khmat eka ri India haka third Asian Youth Games kabalong habarin haka arpu arterik hadu lai pau terik urisau arjar arpusan. Kini ke Samla kalayok ru ban mi khmat biang ya ke ri India haka IFMA Youth Muay Thai World Championship kaban Shillong ha Greece haka ril terik hadu ke khat ril terik naiwing arjar arpun ril. Kini ke Samla kalalong ke jing sarong amtangi ke Jylla Meghalaya Henry keri India hi baro kawai. Hadu minawan pai santrik hadu tasngi. Kalong kai ke ba yesuk tenat kum ka association bo blai lori sumaringi wei piwei ikena ke ba ndon kinu ginuru wayo pedang ke badan pedang ke Jepang stom regidon kena ke poisuk poisan pedang ke sai lain. Dan akal yang kemboi thai association di pedang subha ke Khubor tang dah ke ketien. Ni kempen krek ki sentiu, ni pen krek ki skot, ni krek inu ki jai. Ki pen kup don puram ki regalo nak kalian juga kum presiden hapo kemoi thai association of Meghalaya. Baringkat bagi presiden ki barkiwe ki members wala kim don ru makinan si Shillong. Tekane ki pedang sobhai ki kalau nak kalian ka association ngaso ban ai khublei si kadai nak kalian ki kena jungi. Kibala ban le kai bha Manlai Simbatai ha katai ka 7 Umai Youth National Muay Thai Championship kabalong nadu siterik ba hadu sauterik bal ha katai ka championship ngiladon kumba arp pratili tim bat kumba arp santeli ki state ki belon ben Simbatai ki bala atlet bagi United Muay Thai Association of Meghalaya dan kalian ka Muay Thai Association Meghalaya ki kena ngilai lebha ngilayo yo gol sau potuli bang ngilayo yo silver sau pusau ban ngelayo ru yau bronze kuma arp lai teli total medal kalong shispa lai teli dengan semua bakadai kesin kemenkong bana kaliang jong ka Muay Thai Association kat banang mi kipor kat bani ya kipor nakawai kat tournament sakawai kat tournament ngai baki kena jungi kidon pedang kajing beki improve mo kemun nyirang kio kemun peni ya kajing tebet kajing lekai Muay Thai nang mi banang kat banang ya kipor kemun nyirang yo ya kalat nang la ban Wara ban sei kena kinoi lekai wanra ekana Khuborjylla menha kani ngidangwan haka 7 Umai National Senior Women and Women Championship kabalong hangtai po Hyderabad hangtai nglala ban wara second hakadai ka haka kerdan ke bar bat menta kabalong pat hapo Uttarakhand hapo hal dua ni kabadai hapo ka Indira Gandhi International Sports Complex Society dek lalong ke Meghalaya kadai ke ba champion team ha kadai ka championship ka baar kadai ke buan kadai ke Assam bat kabalai kadai na po UP dan kaliang jo ka association ngindon ban ong le ban ai ki kadai tang na kenta ka kit bok keruyang na kaliang ka association pro kawai kamtam ki kena bai le kai ba biyo medal nadu combat beliau medal ha ka waikuru biyo medal ha ka memai kidon ki kena ki bejob combat kidon ki bejob ya kawai kuru bagi don ki bejob ha ka memai kamut kawai ka Muay Thai kidon ki Jylla kai kidon lai teli ki division kidai kita balok keren biang mene kadai ki bejob combat nang ta bat ha ka memai bat ha ka wai kuru jadi ta kadau bagi jingdon ki lai teli ki ki event ki division ta kamut kelapen bon ki kena ru ban yo ki medal bakolong ru ha kuju kaleng ru ngila yo kendra ya kene champion team dan kaliang jungi ngeso ban ai kublai ru ya government napo nadu Ka-Office CNRD Block Umling Lingba ka scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA haka pratarik Jylliew kala samlai phuai tali ki core computer shikil lai phuai tali ki Area Employment Council AEC ki bahak popo kanong po constituency ban pen klan yak jing terekam jung gishnong bat ki bor penyak shnong
Yakini ki kor computer la IT do MLA kanong po constituency ba Meril Bonds aim ha ka jingidon lang ka lalchan dami marak JRDO umlingsin adi block ringkat piki officer kinong tre jong ka block bat kirang ba shnong na kishnong beper jong ka constituency. Ka RGSA ka ka scheme bala Beijing lut ka sarkar pedeng lingba ka Ministry of Panchayati Raj ka betemu ban pinklan ye ka jing trekam jing kishnong ban kidor bar shnong kena bikin la ban pin trekam khamba ye ki scheme beper jong ka sarkar Jylla bat ka sarkar pedeng. Kani ka scheme ka thmuru ban kentiu ya karoi ka pa ha ki than nyong kendong bat ban kentiu kinong kendong ban kenjo syakit hong jong karoi ka pa ha ki kenjang ki bahajrong leni ka sustainable development goals. Ha kini ka program la sami ki core computer syakit live tali ki AEC ki bakaduk bon tali ki shnong hapo nong po constituency. Kini ki core computer kinlong ki jingirap ki bakrawi ki shnong ban peniat ye ki kam shnong kam thau bat ban pentelun ru ya ki kam penroi kat kum ke jingtmu jong ke scheme RGSA. Sibun kini ki program di baga sarkar pedeng ka penteri kam dan ki balala ban penurlong dan ki balalok dan ki panlong dan ki penteri kam mentah dan ki baladep ban mentah. Semara tahu ini harus nipet ya ke kerteng Tigi AEC mentah Kimdan suka function itu Kimdan dalam direct jadi Village Employment Council VEC. Di cuma awal kata ru kini kita kita set up kabala slam ini buat kamu cua agak hab iban pendep ya ini program skim berher iba ke sarkar kadang berpenpoi bertusuk na kebentar jom ki VEC EAC pentrekam komputer, komputer printer, nak dia bantai, dia print, dia pendekam, dia report, dia kemudian ikut Islam bagi suku, lagi jeng terekam ke sarkar Jylla, sarkar pedeng mentah kita pun hari paperwork, makan biang di form, makan biang di format, makan print makan target. Tentang kirang pasnong tangga baik pengkot dulu, latihan, mana je baik kali ham saya wan coblok. Baik kot baik selah kemudian kawe ke pikirannya ke MG rukun kam PM wai rukun du kiwe rukun itu kam sudah ditunjuk itu kan sibuk jadi awal tidur kejong kemudian kan sub sibuk karena naik ramai senang demi kiban don ke komputer ini dan ke laptop ini nak afford kalau ini dan kita itu kadang ini kita perhat lagi lagi kalau hamslam lah menteri kamu dan dari mentah layo nak benda ban yaki nak benda ikam dulu di tidak dan pendek apa di VC dan EAC jadi depa kata jing tentu jo hai ki belum menit di don disnong iba ki berbentuk arlai di VC gawe ke EAC jadi kili gelong jiu di bat gitu dan di headquarter yang ke AEC kan gawe tentu pat lihat kan sim ke kum jing batai nangin office atau isam sibit ban batai naga banta mano ban yo ban turun kam naga banta jadi marga dei nam tajo paro ami kredit AEC ke ketuki ya baro di VEC ndi ban ong ba niyo gawe ke VEC ke kam try na di we no yo kam di ban banta dei ban ya ban kam la dei ban ya le ka dan amar bagi dan ke isi ke babun kisno kita namla aban kia ai komputer ban bu dan dari abu isi jaga bentar ke dia headquarter babun bu ka joka isi apa video ban kami ki na ka tadi juga dia jom ke kam jadi lepas kui de ki juga kam tiba tiba ban yo na ka tadi motor bu bala kita kan sibun ki di mat ha ko sibit nan kai na kalian jom Kaseng kentai jong ka Our Lady of the Holy Rosary Mauyong Parish hakanyaw tere Jylliew kalaraki de kajing shit sim ya kalingko snem baar hadin balayo e ka parish house nem arjar arpusaw. Kinong penyak jong ni kaseng kilapen kre de ki program babunjat ban penkraw ya kani kasengi bakemen ya kajing sedang jong kani kaseng.
Hakapor Khuborjylla step lekan tiwi kalama jong kaseng hakmat ying mani hakaba Reverend Padar Bajan Star Khongji Padarang ba ulapin kan mau ya kajing koridor jong kilong kemi ki belong ki dukot berhem bat basong shit ban sandur ya kilong ying long sem ki baklan ha kajinget ha ka akor ke buram bat kalong beriuman beriu. Hadin kajing kentiu ya kalama layak rinti lang bandung syaying meni balalam khamat da kedurmot jong kamaria thei soti bat lapin bud da kamas bakut balapin menta da usop lay bajan star khongji. Hakini kesngi usop lay ula ai kesneng ke krau ke Jylliew bat ke basyongkun halor ke pang ke Eucharist ke met bat ke senamu Jisu ke baula ai hangi banlong ke jingbam ke jingdi ke ban penklan bat penya jan yengi bat ha ke jing em jungi hangnia sela prathai. Habala dep ke seneng ke krau le penrung khat nyongut ki dekot pathamai ke ni ke seng. Lekin tui kini ki dekot pathamai ban budin bat berthok bod ya ke jing em jong ke Maria thei soti ke kemi beken saitam banya jan syukun jong ka Jisu Kris. Kini ki dekot pathamai ke lakular ban bod testai ki kendon jong ke ni ke seng bat sandur yala ke long ying long sem kum ke ying ke sem bakut jong ke Maria Hanazaret. Hakapor no sngi lepelong ye ke seminar bat ke jing mani sakramen Eucharist da ke jing rehamen sing. Lepenwai kini ke sngi da ke jing penhiar ya ke lama jong ke seng bat da ke jing di Shalang kum shi ying shi sang. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 7 ha ke jing senok tilang bat ke Green Tech Foundation GTF ha kan riu terik Jylliew arajar akun riu ke laraki ke sngi penek mariang lani ke World Environment Day ha maulas nai parish. Hagani ke sngi raki yakni ke World Environment Day lasdang de ki program belingkot bala penya do sketri ke SACYM Zone 7 Samla ribor mau tho ha ke ba uba bandari rinta thiang lalong ukongsan uba don kupar lingdo nong like Vice President ke GTF riboi ku musembut kongsan ke Samla Shantilang dingdo Coordinator GTF riboi Division Reverend Padar Sholin Kharkongor Parish Priest Brother Sankupar Khong Remai ba Aiboklang Saring Sordar Kamaulas Nai Samla Rafael Sinkli President SACYM Zone 7 lembat kinongkit kam ke seng Samla nan rutli ki parish ki baha apok ke Zone 7 ki lahidon lang. Hagani ke program layok ke jingkren pediang ngobha na usketri ke seng Samla parish Maulas Nai Samla Richard Chadak. Haba a jingkren kumukong san hagani kesengi uba bandari rinta thiang ulapen pau ke jingsngau kemen ke bakrau banya donlang banya shiminta hakum kini ki program ki bakong san haduk kata-kata khamtam ya ki khon benriu ban ken mau barbor kumno ban sumar bat tingka ya ke mei mariang la kalong haki klau ki betap lani haki kiwa. Ulakan tu ya baro ki badon lang hagani kesengi ban sumar khoi bat ban penek pensa ya kamariang kenang bekelawai kepateng bandang wan kin yok mat lem ya kijing mentoy na kispa jong kamariang. Kijing du no jong ki klau ka peter khong lo ya ka kawa. De na kene kijing ter khong jong ka kawa. Bagi ni syap jeja. Sa kadar karya. De kijing du ya ki klau ni du no ya ki tapi kini ki kai ka bagi ok paka gitu ki klau hande kijing im ki badan gitu ki klau ki berat ta kijing thung ki bara im itu ki klau ta tapi ket mau kita kita pamen shua bat pasta ki nani ta ni baro ki he ki shnong na kedong bun nani e bersyo ki dak tna ki piju ket mau de bagi julit ki klau bagi le gili wat sok klau ki le wat ki sok sha klau ki le siap sim sama mata pada hidup syukur kita ki juhur ki sok ki bar bersyo ki dak kapna ki dak he esan yes tenang sahabat banget enjoy ki ta pada kita syukur kita balbalai kita syukur kita kila tu no kacakaba yaki bakin he insan I could play ya chief guest jungi iba apan dari retatiang ya kecil kat jongki I could play ru ya ki members jongka Green Tech Foundation Namtam ya itu imis bala kren ngau tenat mene ngala ngam haji kren jongki kalong ka bajrong bat ka bas ngau bang kunsin taki beri kren jerong palat ni ngau palat mo reba kren imis mene pat katang jerong katang ngau bang dengan I could play imis shantilang dikdo
Ibadiri koordinator jong kari boy GTF nang tangat na ay kubleru ya iba don kupar lenggo ng light ibadiri presiden o vice president jong ka GTF riboy. Ay kubleru ya i Samla Rafael Singkli presiden jong ka SSCYM jong ka zone 7 bat kumju sa ribor secretary jong ki. Ay kubleru ya i babu job din badiru ex sodar jong ka Shillong Bajami. Badai way uri ramba berbenta nang apot Singapore haba don haba ini bat ino benta jong ka program ke jong ni. Tema usla kumpa ay nga bangan keren udang ai mo bangan keren baik mo udang hap ngartang keren mo persingawi ai. Tengah ai play ro hang ni kapot Kene kita tang letak jom jing sakan mau jom jing sebentar lang jom sadar kene ka Green Tech Foundation kepada kalau dan kita tak mau jing letak jom kita kita jom jing semua Phi ublai beran bawa bero angker kui phi kupa berkun baru mencuri yang berkun. Bat daki tugi Khubor ngila poi shikabakut tat haduk banginde syambiang kublai shibon.